Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini. Hatur nuhun. Lagi masak mama? Iya, kerengki sore. Nanya kekirangan pecin, pemasakannya, warungnya. Bisa biji gue nya, pemasakan kayu. Maminya, Neng. Iya, Mak. Neng, kemana? Mau ke warung, Pak. Warung. Neng, santosan, Neng. Gede-gede cina dulu. Bade naon, A? Bade masih ada sesuatu. Ada sesuatu naon? Cing balik, A. Abi di pasian sintrong. Ngedon-ngedon gitu, Cici. Si Ani romantis. Neng, bade ke mana? Abi teh bade ka warung, A. Saya tuh berada dijajab sarang. Ayo. Kemana tuh? Mau ke warung teh? Ngerti ke budak teh tah. Mending ulin susu agar tumat. Neng, bang, orang calik lah ya, orang ngobrol. Anjing mendingan. Nah kemana? Kita ke warung teh. Tapi ada yang pecin. Kemana? Hah? Beli pecin hiji harus sih di saya. Saya. Hah? Sok ngomong saya. Terama, ya. Orang jam. Orang mana? Orang mana? Ya orang gitu. Orang mana? Teman bikin orang. Ayo, wih. Ya, orang lain. Pikiran warna geris apa saraya deh paling ngimpi deh Hilang.